Moli! To ne vrijedi. Stvarno, seks slike s papom. Idemo, svoja! Ma, pa ti daj! No, kajmo Božiček, kajmo, no! No, dajmo gor, no! Odlikaj! Ajde, kontak, ajde! Agenda! Vamos! Idemo! Še 5 minut ni to. Ovo je favorit pobirati. Ajde, bravo! Bravo, bravo! Evo, čestite! Daj Slavko jedno prosto da ti malo pomahati, da se malo sprostava, okej? Super! Hvala, bravo, srećno. Hvala, hvala. A to, ja. DJ Frankie. Ajde, to, vidaš, šta je šlo, a ne? Tempo,
Super foto, bravo. Bravo foto. Ciao Jure! Fatti foto, bravo. Bravo! Hi. Povej enkrat boš še pol. Enkrat povej, ko boš še pol. Še pol. Bravo. Hey, DJ! Hop, hop! Pravo še. Hop, hop! Gremo se malo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, reči na razen skup. Hop! Kje so roke? Bravo! Bravo! Hop, hop! Ja zdaj postavim to nima dvema pa. Kako je bilo? Ti je povedal, ja, Lenin. Pek je, da nam zvezdi. Najhitro. Ja, bi veljamo. 7, 6, zdaj pa še 4, Da, dobro. Gremo? Tati ima tu, daj. Miha, tu, dobro, daj vriši brisačo. Ja, pa sad ima, sam nisam rekel. Dobro, kaj? ajde, idemo! Flash! Ej, flash, flash, flash! Pa kje ste? Če ne znate na kopnem, ne morete v morje! Ajde, flash! 6, 4, 3, 2, gremo gor! Roke! Roke! Yeah! Ok, prvič vprašamo mi vas. Še koga zebe? Ok, super. Ste pripravljeni za skok? Ne. Ne še. Gremo. Hop, se malo. 4, 3, ajde, skočim zrak. Skok, skok. Ej, više. Rekli smo da ste se skoči. Najviše. Še. Hop, še malo. 4, 3, Nika. Ostaješ. Roke. Kje so roke? Leži Švica. Ej, da koristim si roke. Imamo pravo i tako.
nastup na moj live. Ja, tako je naslednja skupina, pogumna, zasluži si aplauz. Mislim, da to že je četrta skupina, da vidimo, kdo bo skočil ali se bo samo previdno namočil. Evo, da se spoznamo s ekipo 5, kje smo še roke? Ok, kdo je v ekipi 5? Hitro, pod, ograjo, podaj! Kar na njih se bodimo, veš? Vedi, da se lahko misliš. Tam zapravo, da je. Hej, ni slovenska razdolenca. Dajmo! Je tako? Tule sam tale. Moramo doleti tale za plavo, da še enkrat pogliči. Pa, sad mi mogu gledati, već mi mogu čarno. Stop! Da, pripravljena. Malo počakaj, taka gužva spodnji. Da, gremo! Idite plavo! Plavi Loro! Stikaj! Evo Branika! Idite! Evo!
Hop, hop, hop. Še. Lahko malo potakneš. Super. Ajde, prašamo mi vas. Vaše zebe. Ja? Še toga zebe. Roke. Ajde, 5 krat. Hop, 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 hop. Više. Više roke. 6, 5, 4, 3, 2, Pripravi se ekipa 6! Ja, takole, skupina 5 je na štartu in da vidimo, kako se bodo obnesli. Amo za petico!